Ishami rya ONU ryita ku biribwa PAM ryavuze ko muri Mozambique miliyoni imwe y'abantu bakomeje kubura ibiribwa umwaka umwe nyuma ya serwakira Idai yahitanye abantu barenga igihumbi mu majyepfo ya Afurika. Minisitiri w'ubuzima wa Kenya Mutahi Kagwe yemeje ko mu gihugu cyabonetse umuntu wa mbere wanduye virusi ya corona yari yasubiye i Nairobi avuye muri Amerika. Maroc yahagaritse ibitaramo byagomba kubera mu gihugu. Mu byemezo byafashwe harimo gufunga za stade z'imikino nyuma y'uko umuntu umwe ahitanywe na virusi ya corona. Muri Cameroon ho imyiteguro yo kwakira imikino y'igikombe cya Afurika cy'umupira w'amaguru 2021 irakomeje nyuma y'uko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ritangaje ko iyo mikino isubira gukinwa uko byari bisanzwe mu kwa mbere no kwa kabiri. Naho muri Nigeria umuhanzikazi Bianca Okorocha uzwi mu njyana ya rock akomeje guhindura imyumvire y'abanyanigeria bamaze igihe kirekire bafata umuziki wa rock nk'injyana y'ahandi.